पाउजेद यमफम ओइबमर ओइब पाउ खरा अपडेट तौजरे जेसी की कंगबुग मिनिस्टर ग उनतुना वरी सानखरे अथुवन अबोनमगी मिहात एनआईए द सिन्नतुना थिजलहलगनि से मिनिस्टर एनएसन आइमनि सिंगनबसिंग फातुना पोखरग तमथिबा मिहाता लमदोना हुंदोकलमगिबा अथुवन अबोनमई मिहात गमरी लेना सेमकिबा जेसी अगेंस्ट द ब्रूटल मर्डर ऑफ अथुवन अबोनमई का ngase yuk se minister ki secretariat se minister ga unatuna wari sanakre wari sanaba aduda JSC ki thaupu basing laikhidraba athuwan apanmai gi imongi mioi sing loinana Manipur police ki senior police officer kya so sarogya ke wari sanaba aduda se minister ki maiki gi athuwan apanmai at ki bagi aseng balangla langjin khangba ngamna ba kesasi anayada senana balega na thabak lokal le ana phangdoke lega ki maiki gi mihat adu senaba mioi sing athuwa matam da phatuna ain ki waiba Serak pimpinan balokot piyaba tabak lokal li ake. Loin na sa minister ki may kiti ki JSC amsang lai kitrabagi imong manung ki miyo isang imapam da tam ki bade. Lai kitrabagi imong de ex Grecia matik sana piba. Enaya da mihat asiga marik tenan na chijana da basin na ba ay pa wafum singa da tabak na pangtong na ba ona gani ay basu. Pangdo ki ayre. Wari sana ba tu da lai kitraba atuan abon may ki asibag sang hayang loksin dun aroy ba. Mataw mga pangtok kani ay da JSC na pangtok re. Loina na JSC na mihat asiga marik tenan maripol lang ta thamkiba diman mari thabak na pangtok tabadagi. Makata na kongjang changsin kani ana lauk thoki badu makata na kongjang changsin dakani ana JSC ki. Mai gede ki pawmi sing na pangtok re. Sangsin gadar ba kongjang ki saruka mo na national highway. Tu da pungni fugani pan ki shutdown chataba. Masigi matung da pungni fugani pan ki manipur pumba shutdown ki kongjang changsin ba loina na wakat mi phamna singba. Pangtok kani ana JSC na pawmi sing na pangtok ki. JSC की कन्वेनर मजाबुंग न सब मिनिस्टर की मफहम तथम की बदे अथुवन अबुनमई मेसी की मतंग तमरी पोलेंग न मणिपुर पुलिस की IGP इंटेलिजेंस चेयरमैन ओइदुन इंक्वायरी चथगनी आबदो थाजदे केसजी की ना एद सिनदुन थिकेट हल्लु अबुनमई मिहात कमरी न JSC ना मणिपुर की लेंगा के मिनिस्टर अमसुंग यूनिट होम मिनिस्टर द पॉइंट मगा जब मेमोरेंडम अप पिसिन की अदु थबगन पांगथोक पिउ आइबसने मखा तरक अतोप पाउ अमदना Kiamgai ay madrasa da headmaster natragna headmistress laitre organization Kanglaipak Minority Welfare Organization KMW of Manipur ge thaumisin impal iski kairau kendra ki manung chana kiamgai da leipa kiamgai hay madrasa da headmaster natragna headmistress loina headmaster in charge laim da thengnar buda angakpa phawe kiamgai hay madrasa asida oja khara thamla government school ni aibada ikai ba phawning oi aina KMWO की जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद खान प्रेस तथा दोरपा चेरोला मना पंगदोरगले चेरोला सना हाई ngasi gi lengan iram dam khonai kan bidun mai roi singba phana na bagida magle palaitana thabak thorung kya lokot pasu leitre masi gi damak sul pasina ikai khomnai aduba kyam gai ai madrasa da hian master natragana headmistress in charge thambi dribasi gi nungi oiba arta karino oza masel gi marakta khan asaina panatragana parent ki mungna bal laklaroi aininga leite matamadu da kananda daita pubi gi doribano aina hanglagle Zerolas na school asida online class tawra basu kanchen oza suna leitana leiriba oza khara asina tangai fadana tawriba sina fabat school gi anuba chanabira ngasi gi lenga na lokaliba government school hingan ba hingna da bakon abada kyam gai ai madrasa su amu hen bigani ana lubasina thajai marabasna kyam gai ai madrasa ki headmaster zaukidar subject kanchen oza awat pa mayam ase lenga ki mari leina ba authority na yangchen beduna atuba da thabak to onthokpiu ana su zerolas na phangdoragle Nagalamurumda Kiamgai Haibong Makung High School added Kiamgai Asik Ozas na may ruising ikandano Ozaki Lanai. Paisana notebook laituno honan ba thengru patalupasina ainangai laitana thagar ba phongdok pag loinan ikai komna jari aire. Loinan Ozasing asik kanbidon lekha kimari lene ba ayar authority biyang champion ana julupasina apel tawrakle. Atop pau amatana Rohini court ki thogdok matung da tiar jail ki authority simi komna hum singna laikre. Rohini court misi mina Yauba no bay kapagi thadok thokra patungda I security tihar jail da leiriba tongan ba yektin ba criminal gang members ngi brakta khutong darak ba yabagi akiba leibadage jail asika authority simi kum dhum singna laikre tihar jail gi director general Santip Golden Thangjan bitta agency da phangtor pada irai no mit court no bay kapagi thadok thoki badage aikoi na mamang gi fibam tagi hena bi kum dhum singna leire hauki batha da jail manung da hatna chuna bagi thadok khara thoki badage chaud asia gi kwaidagi chauba Presence complex asi CCTV camera sang install tawduna security section tharang khena kankanan ke Irai numita Delhi ki top gangster Jitendra Singh Mat alias Goki rival Telu gang ki miu anina courtroom amada nongwai na kaptan atke miu yani adu okul ki visual set ki thawdu badu Goki ki meukta case of hearing tawring eta thoki bane
एथेगर अनी दो मतुंग ताबद पुलिस न नोंगै कापलागा हाटकी अदमनमक जज ना प्रोसीजिंग हौग्रब कोर्टरूम अदुदा कांगखोंग चाइबा फिबम लाखन के मसुम इपाइबा पोंगनके नोंगै कापगी थौदोक अदुदा वकील नपी अमा सोके थौदोक अदुबो उहुबसिंग मतुंगिना पुलिस अमसुंग एटेकर सिंग मरक्ता यामद्रबदा नोंगै राउंड कुंट्रा दगिना कुंट्रा मंगा फावबा कामनके थौदोक अदु थिजनबगी थबक दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच न पाइरे पुलिस कमिश्नर राकेश आस्थानन इराय नुमित एजेंस दा फोंदोरखिबदा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल अमसुंग क्राइम ब्रांच ना हौजिक थौदोक अदु थिजिलगने नेशनल कैपिटल ऑर्गेनाइज क्रिमिनल एक्टिविटी खुदिमकी मयुक्त थबक तौना पुलिस फोर्स के अजेब फिरेप लई हाना फोंदोरखपक लोइनन असिगुंबा थौदोक सिंगी मतंगदा चानब लीगल एक्शन लौखुटकने अमसुंग फुल इन्वेस्टिगेशन चथगने अना मांगना थाजब पिके थांजनमित बार काउंसिल ऑफ दिल्ली की चेयरमैन राकेश सेरावत अमदी अतई ऑफिसर सिंह आस्ताग उनदुना दिल्ली की कोर्ट प्राइमेसेस के सिक्योरिटी की मतंग खनके कोर्ट सिंह नौर सिक्योरिटी ऑडिट पांगथोकलगने अना मांगना कातना फोंदोके मरगसिद मौनहा अम अंगांग उनबद सिबगी वहुदे इमुंग मनुंग की मियामना असिबा हक्चांग लौरो हैना CIC द थमजनग्रे मिरोन बिनुपी अम अंगांग उनरब मतुंग लैकिदबदगी डॉक्टर न चक्सिनदबदगी सिबनी आइना इरांग हौरकपग लोइनन असिबा हक्चांग अंगांग उनरिबा CIC हॉस्पिटल द थमजनग्रे अंगांग उनबद लैकिदब मौनहा अदुगी ममिंग माइबम मोनिका सही कुनगा मरी मपोरैबा सुरेश कवे इरम सिपाई लैरक असांग अवंग लैकाइदगिनी आइरे थौदोगसिगी मतंग प्रेस न फंगबा पाउदा लैकिद्रबी मोनिका मिरोंदन मसा नुगारक्तबदगी ngarang numitang pung 3 ulom tabada CIC wanggoida pukatkibani CIC aduda monika ki phibam lachalaklabasu mapam adu leirpa nursing na thawa sakide matungda pung 4 ulom tabada labor room da posindana doctor jawtan male nurse amana angak unagi madugi matungda angang adugi mamagi phibam angbada karisu tawde ana khonggiba loina ahing long yai pung 12 minute 10 mangarum tabada masa yamna soksille imphal hospital amada punar ba khangalakpadagi RIMS hospital da purakpada डॉक्टर न सीना पुरक एना फोंदोर के बने लाइकिद्रबा मोनिका की इमुंग मनु मदि मा के मापुरु बने तिमि CIC डॉक्टर ना सेक्शन दबदगी सीबनी मखोइन गमरो एरकपदगी इंफाल द पुनन ब खंगलक बने मिसियसी जानिंग दे आइबग लोइनन मोनिका की असि भागसांग CIC वंगकोइदा थमजन बग लोइनन चेंदब डॉक्टर सिंह मतिक चाबा चरा पीड्रि पावा असिबा हक्सांग लोखिरो एना सु फोंदोरगले माफमदुदा अहेन ब पुलिसिंग लाक्तुन इरांग दु कंट्रोल तौखरे आइरे तोंगन तोंगन प थौदोक द US दा अमा सोमालिया दा तरेत सिग्रे तोंगन तोंगन ब थौदोक US दा ट्रेन तली दकी नान थदुन एक्शन थोपदा मसिरे यांखै सोकले अमना सोमालिया दा कार्बोम पोखाइ बकी थौदोक दा मिउ तरेत सिरे कया अमा सोकले हना एजेंसी की पाउना आइरे थौदोक दो लालोब सिंगी खुट ओइकनि फोंदोखरे नागालामरोम दा नोंगलै नुंगसित कुलाब की वार्निंग पिखरे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ना वांगकोब सागर दकी सिलक प नोंगलै नुंगसित गुलाम ना अकन बमुंग द वेस्ट बेंगल द नोंगसुकनि आइन अकन ब वार्निंग तौखरे हारिबा नोंगलै नुंगसित असिन तेलंगाना ओडिशा छत्तीसगढ़ दसु फसिलक्तुना नोंगलै नुंगसित का लोइनना का हिना अकन बनुंग सुगनि आइना वार्निंग तौखिबा लोइनना ngami sing samudra da chatana ba khangan kre aroi da content sing asigi mar oi ba pau khara asiba pau dam jari ba manipur local news youtube channel amade facebook page asedagi yang biri ba puram padaga jari channel asin da tom da kanara ba de subscribe tabi device na subscribe tabi ro na like and share tabu su kawi gnum tambak po amukhan da thaga jari